Kumsalo inavi, ahunaki, shige, tupulani sala, Ketani kini namukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto kami pisuni. Ahunaki, mukutache, anigani salolo, Praise Trust of India Sutsa Kithe no pikiuno. India ka khu Manipur State, Imphal West District, Kukrul Village Nawami, Meitemi Apulaki, Asazani Salolono, Kangpokpi District, Leimakong Military Station la, Akumla Shiano Ukiuye, Iti Tolomo Pujumla na Pe Ipi, Paji Laisram Kamal Babu Singh Ipi. Itagi, Agents Friends Praise Sutsa Kithe no pikiuno. Army Ushimi ona drone camera kamingo, Atsu Agushi Okpe Luvekiu Kami Pe Tana, Ihona. Pujo akimo iti tolomo pumlana pe ipi. Itake asa Kithe no pikiuno. Meitemi tipakono Army's 57 Mountain Division Military Camp tipo ye. Manipur State Capital Imphal Pugilono kilometer chirsuo kala ipi. Eno a tipo je Leimakong Town ipi. Eno tie kuki zomi kona kona chikiu district Kangpokpi ipi kiulo town lakike ipi. Ahunaki mukutsuo agizani salolo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno. Ahunaki mukupungu asazani salolono Supreme Court na Manipur State Chief Minister N. Biren Singh vu court case sa agakapta shivai ipi. Manipur State Chief Minister N. Biren Singh vu court case sa Supreme Court la agakapta shikiu tipo ye pana audio clip laki lo pana meeting mi ko tu khosa pikiu laki akhalau klhave kiu laki ipi. Manipur State Chief Minister N. Biren Singh na audio clip tipo lo pana meeting mi ko tu khosa pikiu no. India ga ko Home Minister Amit Shah na evila to ko no pikiuno. No meeting mi ko na kuki zo mi ko sa sa agusha kiu hi polo. Kuki zo mi ko pikin kiu no to ko no bomgi no meeting halo mi ko pela pe tha pelo EPP. Manipur State Chief Minister na pikiuno. Kuki zo mi ko so bom ve ku vesin kiu no. India ga ko Home Minister Amit Shah na to ko na aza isei EP. Igong no KOHUR Kuki Organization for Human Rights Trust mkono Supreme Court law Manipur Chief Minister vu audio clip tipo report sekiu kakilano Supreme Court na ahunaki mukupungu asazani salolono Manipur State Chief Minister vu audio clip court case sa tipo agakupsa shivai ipi. Ikimo Supreme Court na khathave kiu kakilano ku toi kiu me Manipur State Chief Minister Zinishan kilo khathamla na pi ipi. Audio clip tipo ye khatani kini no mukubidimpe rilakhi tache salolono akhalau klhave kiu vechono Timi kumsuna itive ipi. Ahunaki mukutache anigini sololo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno. Russia ga ko President Vladimir Putin no pikiuno. New Russia ga ko ngo Ukraine ga ko na agusha kiu hipolo. Joe Biden no atsala khami gono. United States ga ko President Shah ke dolono. Nuclear bomb Ukraine ga ko skepusha ye. New Russia ga ko agushina no kumtsu peitano. Ukraine ga ko attack shive ke pushina ni ipi. Eno tie Russia ga ko President Vladimir Putin no anigni salolono shupevai ipi. Russia ga ko President no itagi pikiuno Soviet Union holokilo ye Ukraine ga ko ye nuclear bomb ache kimo ko Soviet Union ka vikino Ukraine ga ko no chiritoku lotoku bidimpe holokilo nuclear bomb kumse Russia ga ko tsakhave ipi. Ikimo ite he salanomu new Russia ga ko no Ukraine ga ko sas agusha kyu hipolo Ukraine ga ko no Kataumi ga ko no nuclear bomb luveno nuclear bomb tipako pe tha ke pusha ye new Russia ga ko no bomb ajili kumse pe thono Ukraine ga ko kumse pgale vetsnani ipi. Ahunaki mukutoku anigini sololo expose Sutsa Kithe no pikiuno ketoni kini no mukuk thumpe relaxni tupulani sololo no Palestine Hamas terrorist galomi kono Israel ga ko mitimi akhe kini na lhopungu angkalana galvena Atsala hopungu bidi thiu ceasefire gamuna Israel mi ko pona Israel ga khula khami Kithe po veke ko dola ilimi lakhi maya scam ipikiu ye iti he li logipu sas engagement shivai ipi pa logipu je ye mazal tof ipi expose Sutsa Kithe no pikiuno Israeli mi maya scam hipo ye igona amlo kumto mi toti mi lakhi ke ipi ahunaki mukutache anigni sololo The Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno United States ga ko Arizona State mi ovikiu sagakhi mukukth muchulani sololo United States ga ko presidential election ganguna candidate lakhi shichekyu Donald Trump pithiveni pi akapu shichekyu Manuel Tamayo Torres ye police mi akona galvai ipi Asa Kithe no pikiuno pona Facebook la AR-15 rifle lika magazine shige akyu
pechikilono ahunaki chikthua ashigani chalolono tim kona ithul vekiu vechona police ni kona galvai ipi ahunaki mukutoku mucholani chalolo Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Israel rakhu wishimi kona anigni chalolo Gaza Strip yege ahungo apeulo area kamilon bom vesivesikiulo timil hobdikini akhu kahawai ipi ikimu tilena timi kije izavi kilo pismo agushi hipulo Israel rakhu wishimi kona Palestine mi pithive ke koye timi khatni hobdibdi akhek thuna shigishwai ipi ahunaki mukutuku mucholani chalolo Agents Friends Presi Sutsa Kithe Russian Commissioner for Children ipikium kolo atosha kyu Miria Vova Belova no pikiuno New Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hipolo New Russia wishmi kono Ukraine mi itimi ankalana galveno New Russia ga khula sauve ke kodola itimi toku he pana Ukraine ga khula kide boven kyu shivai ipi eno tiutoi Ukraine ga khu wishmi kono New Russia ga khumi itimi ankalana galve ke kodolo timi toku he pana Russia ga khula kide pon kyu shivai ipi eno tie Qatar ga khu yepekano Ukraine ga khu capital Kyiv phugi yepekano Russia ga khu capital Moscow phugi yepeka sas agapcha shil kyu vechono eno kha thave kyu kilno putu ta ga khula itimi tokuku kide poven kyu shivai ipi Russian Commissioner for Children Shakyu Miria Vova Belova no pikiuno Russia ga khu na Ukraine ga khu itimi toku pana Ukraine ga khula kide poveni shake koye ampe solona ampe chiso kolomi oke ipi panong dola laki Russia ga khula apwaza ka hake kono ngoche kyu kilo ngwani ipi Russia ga khumi itimi toku pana Russia ga khula kide poven ke kodolon kiniye apu ampe chini shakyu laki eno laki ampe toku shakyu laki ipi pama ye athikzumi kuma eno pama ye Ukraine ga khula azasas ngwani ipi etagi Agents Friends Presi Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga khungo Ukraine ga khuno agusha kyu hipolo Russia ga khu gushimi kono Ukraine ga khumi itimi ankalana kalveno Russia ga khula sauve ke kohye aki kihila khetni muku show shivai ipi ahunaki mukutoku mucholani chalolo the Hindu Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga khu gushimi kono anigni chalolo Ukraine ga khu Kyiv district la drone bomb vesivesikiulo aki kije khami ship savai ipi eno tilena Ukraine ga khumi timi lakhi izavai ipi itagi the Telegram Sutsa Kithe no pikiuno ado khami thiu Russia ga khu gushimi kono Dniprovsky phugilo bomb vesivesikiulo pediatric clinic shikipiviki lakhi ship savai ipi tilena security guard mi lakhi izave ipi eno ado khami thiu shikipiviki katola pa savai ipi Ukraine ga khu capital Kyiv phugilo mayor shakyu Vitaly Klitschko no pikiuno Russia ga khu wishimi kono anigini cholo tipolo Sviatoshinki district lo drone khami vesivesikiulo infrastructure khami ge ship savasai ipi eno infrastructure ship savekyu tipo ye Dnipro river go ki phigilo ipi eno tie Telegram Sutsa Kithe no shupevai ipi ahunaki mukutsni ashigani chololo India ga khu Nagaland state East Dimapur Purana Bazar Senden Riju IPQ alon Miss East Dimapur 2024 contest kikishelo Susana Kikonno Toklu Silvai ipi eno lina Miss East Dimapur 2024 title itulvai ipi eno akikishe tipola first runner up shilkyuno Ruvelu Rose ipi eno Putu Senla Ayerna second runner up title itulwe ipi tilena Ashika match no Miss Photogenic go itulwe ipi ngasin jazona Miss Talented go itulwe ipi ena Vini H Achumino Miss Multimedia title itulu ena Boli Asumino Best Evening Gown itulu akikishe tipola khapthami shake koye Narola Jati Sub Inspector Nagaland Police ipi Atoka Awomi Entrepreneur and Social Worker Temsu Longkumar Deputy Director Department of Horticulture ena Alemla Tovi Counselor EDTC and Advisor ICSN timi hipokona khakthami shivai ipi ena akapugu tipola Dr. Hotoka H Sumi PhD no Chief Guest ipi ena Guest of Honor no Newto Awomi Chairman of EDTC ipi akapugu tipola Naga Nuna ngo Eva Jamir na host shilu
To si Meren Jamir no special performance silu. Akapu tipo ikilu kiulo jimo mingo aloboli kinimino electric kuvu kivi ajili se ipi. Miss East Dimapur 2024 contest kikishe tipo ye. Designer partner Su Soul Fashion Batch Tungo. Official photographer Kavto Aye Eno. Makeup artist Agiwang Ziliang Do My Hair Beauty Salon Dukan Pemi. Kivi Awami. Inalivi Awami. Avitoli Awami. Hinoli Awami Eno. Official groomer Angur Jyoti Bora Timi Hipakovichono Agikishe tipo Aloshi Shilwe Epi. Agapu tipo Toklu Shinkyu Wono Tokhala Kupuchikyu Vanguard Gym Homestyle by AM Curtain Corner Naroki Ena Holivi Oriflame World of Titan Kolo Agapu Kamlami Ona Shikim Tisawai Epi. Tovismi Managing Director of Inspire and Create Society Nagaland ICSN no Pikino Miss East Dimapur 2024 contest kikishe hipoye pageant kikishe likhi kumoi Epi. New Nagashay ilimi kopela panong talent ngo panong lokum to confidence eno panong jukivi grace akhalau timi PQ lakhi gishani Epi. Pano Pikiuno Miss East Dimapur 2024 was not just a pageant but a platform to showcase the exceptional talent of confidence and grace of young women in our community EPP. Ishir sa Kithe hipado nongkam sishkim ti.